Nestanak youtubera Etike prijavljen je prije 6 dana, a sada je policija objavila kako su pronašli njegovo tijelo. Youtuber i gamer Etika, pravog imena Deizmot Amofah, imao je samo 29 godina, a njegova smrt šokirala je njegove najbliže, a i cijelu YouTube scenu. Njegovo su tijelo pronašli istražitelji 6 dana nakon nestanka, javlja BBC. Etika je za YouTube snimao 2012. godine, a u svojim je videima komentarisao Nintendo igrice i streamao ih na platformi Twitch, gdje mu je račun sada izbrisan. Iako je imao puno followera, što je samo jedan od znakova koliko će ga ljudi duže voljeti, gledati i slušati. Obitelji, bliski prijatelji, kolege i fanovi opraštaju se sada od njega tužnim porukama na svojim društvenim mrežama. Etiku će zauvijek nositi u svojim srcima. Meni je samo čudno ovdje, ja mislim da je on imao kontakt sa Deep Web, sa nekim možda ubicama, tamo nisam siguran, ali čim je komentarisao ove loše ljude, to jeste ove s Deep Weba, sigurno je nastradao od njih, jer ipak kada negdje se petljate uvijek tragično završite. Mislim da mu to nije trebalo, ali eto, ne znam, nisam siguran, nisam ja da sudim, pa eto šta bude.